U vrijeme kad smart satovi jedino što ne mogu je da vam skuvaju kafu. Baš u to vrijeme ja sam našao jedan uređaj koji je kao prvo veoma jeftin, radi uglavnom sve što rade današnji pametni satovi koji koštaju i po nekoliko stotina eura. Ima ekstra dobru bateriju koja traje i do 2 sedmice, ima LED ekran, 30 fitness modova i mnogo još nečega. Ajde da pričam malo više o tom uređaju koji možete kupiti, verujem, u većini gradova gdje živite, nebitno u kojoj državi živite na Balkanu. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Na mom kanalu možete vidjeti gomilu recenzija za uređaje koje sam kupio, testirao i snimio video o njima. Isto tako na ovom kanalu možete naučiti dosta toga o produkciji muzike, produkciji videa, pa stoga subscribeujte ovaj kanal. To je samo jedan klik na ovo dole ispod što piše subscribe. Besplatno je, apsolutno besplatno, a meni u suštini znači mnogo. A danas pričamo o Xiaomi Mi Band 6 pametnoj narukvici. Kao što samo ime kaže, radi se o 6. generaciji Xiaomi narukvica. Jer kako je Xiaomi izbacio prvu generaciju, one su postale apsolutno hit svugdje u svijetu. Ova 6. generacija nam donosi nekoliko novih stvari, nekoliko vrhunskih karakteristika. Kao prvo, narukvica je izrađena od plastike, ali kad se pogleda, rekli bi da se radi o keramici. Sama narukvica u kojoj je smješten uređaj je silikonska i veoma jednostavno se stavlja na ruku. I postoji mogućnost da kupite neku zamjensku silikonsku narukvicu, a nebitno da li na nekom kineskom sajtu ili na zvaničnom sajtu, i da jednostavno zamijenite sa originalnom narukvicom. Displej ovog uređaja je AMOLED i rezolucija je 152 sa 486, ako nekoga baš zanima rezolucija. Ekran je izrađen od stakla, a veoma je jasna slika i boje prikazuje realno. Posjeduje mnogo dobrih senzora, a ja bih napomenuo da ima jako dobar ugrađen senzor otkucaja srca. Baterija, kao što sam rekao na početku, vrhunska i proizvođač garantuje da će vam trajati do 14 dana, a kad se isprazni potrebno je oko nekih 2 sata da se napuni od 0 do 100%. A moram da napomenem da za punjenje nije potrebno da vadite uređaj iz silikonske narukvice, što je bio slučaj kod nekih prethodnih modela. Ova narukvica podržava 30 fitness modova, a pored toga što podržava trčanje na polju, plivanje, ima još nekih sijaset čudnih modova kao što su yoga, zumba, street dance, slično. Kad pričamo već o plivanju, moram napomenuti da ova narukvica jeste vodootporna i sa njom možete raditi većinu stvari koje se baš ne mogu raditi sa pametnim satovima. Evo na primjer, ja sa mojim MobVoice satom, pametnim satom, smijem da plivam, ali ako dođe u kontakt sa sapunicom, velika je vjerovatnoća da će prestati raditi i ja ću izgubiti naravno garanciju. Zato prije svakog tuširanja moram skinuti ovaj sat. Xiaomi Mi Band narukvica prati aktivnost spavanja, a ceo dan prati rad srca, prati koliki vam je stres, broji koliko ste napravili koraka tokom dana i još masu toga. Podržava prilično mnogo jezika, a tu su i ruski i kineski, samo da napomenem, za one ljubitelje naših istočnih naroda. Ova narukvica se može povezati sa Android i sa iOS operativnim sistemima. Veoma jednostavna konekcija i samu aplikaciju možete skinuti sa Play Store-a na internetu, odnosno u Google prodavnici. Pakovanje je jednostavno, tu je sam uređaj, narukvica, kabel za punjenje i upuso za korišćenje. A sve u svemu, radi se o vrhunskoj fitness narukvici koja košta otprilike nekih 30 do 50 eura, zavisi gdje je kupite. Moja topla preporuka je da ako tražite nešto ovako, a da je dobro i jeftino, onda je to definitivno Xiaomi Mi Band narukvica. Sad, za koju generaciju, da li ćete kupiti generaciju 1 ili generaciju 7 ovih narukvica, zavisi i od vaših mogućnosti. Stariji su modeli uglavnom jeftiniji i početna cijena tih nekih uređaja je otprilike nekih 20 eura. A preporučujem da vodite računa o staklu na ekranu i ako možete kupiti dodatno staklo za zaštitu, a ostalo
za ovaj uloženi novac vjerujem da ćete dobiti uređaj koji će vam služiti dugo. A vama hvala svima za gledanje. Ne zaboravite još jednom subscribe-ovati ovaj YouTube kanal i udarite jedan like. Mi se vidimo uskoro sa nekim novim videima. Hvala i veliki pozdrav!